Ćao, ja sam Mirko, a vi se nalazite na CF Moto kanalu, ovo pored mene je Žakula. I kao što ste navikli, uvijek imamo nove iznenađenja za vas, a svi vi koji ste imali prilike da posjetite 14. Beogradski međunarodni sajam automobila i motocikala Moto Passion 2022, imali ste priliku da na CF Moto štandu vidite i CF Force X4 novi model, čija je predpremijera bila upravo u Beogradu. A sada vas vodimo na premijeru novih CF Force X4 i CF Force X5 vozila, a koji grad je u pitanju, ostaće tajna za sada. Evo nam je gdje, ajmo. Idemo. I evo nas, leteli smo na Aerodrom u Minhenu. I idemo ka... Nećemo još da vam kažemo gdje idemo, ali ostanite i pratite gdje će biti najveća promocija X4 i X5 C Force modela. Osim Žakule imamo i Džokera koji nam dolazi iz Crne Gore. Ja šta? I evo, poleteli smo sa aerodroma u Minhenu. Moram da podelim sa vama. Letimo ka Toulouseu, koji se nalazi u Francuskoj. Vjerovatno smo uzbuđeni. Potrudit ćemo se zaista da sa vama podelimo sve utiske, tako da zajedno sa nama doživite ovo putovanje kao da ste i vi tu. I evo nas, sleteli smo upravo. I sada, posle ovog napornog puta, idemo malo u hotel da se odmorimo. I evo nas dan posle, put je prošao odlično, odmorili smo se, naspavali i sad idemo popijemo kafu, doručkujemo i spremni smo za današnju avanturu koja nas čeka, a to je ekipa. Naravno. Spremni smo za avanturu, samo još kafica da se popije i idemo dalje. Šta nas očekuje danas? Sad ću da vas provedem kroz to. Prvo idemo na mesto gdje će se održati prezentacija, a to je Chateau de la Tour. Kada tamo stignemo, očekuje nas ručak, idemo u posetu jednoj od najstarijih vinarija, zatim imamo tu obilazak i malu pauzu i onda nas očekuje predstavljanje novih C Force 450 i C Force 520 vozila, odnosno novih C Force X4 i X5 vozila. I evo stigao je autobus po nas, upravo krećemo ka našoj sljedećoj destinaciji. Evo nas, stigli smo u Chateau de la Tour i idemo da obiđemo vinariju. Sledi nam zabavno.
I bili smo na klopi, klope je bila, Žak, kakva je bila klopa? A realno, klopa je bila brutalna. Šta kaže Joker? Prelijepo, predrag, prelijepo. I sada idemo da probamo najbolja francuska vina i da vidimo kako izgleda njihov vinski pod. Ali smo željni vožnje, to čekam. A to najslađe ide na kraju, tako da ostanite s nama. I evo nas u obilasku Chateau de la Tour vinarije. Ovdje je zaista impresivno, zaista je zabavno. Sada nas očekuje još puno zabavnih stvari. A idemo dalje. Ovo što ste upravo vidjeli je mjesto gdje ćemo sutra testirati nova C4 X4 i C4 X5 vozila. A ovo što se sada nalazi iza mene je mjesto gdje se kriju nova vozila koja ćemo vidjeti nešto malo kasnije. A neko je uhvatio ladovinu. Momci, jeste uzbuđeni povodom predstavljanja novih vozila? Srećem, jedva čekam da ga opletem ovom pravinom onu. Ne znam što će me snaći, a vidjet ćemo, jedva čekam. Ništa, čekamo da vidimo kakva su nova vozila. Evo nas na prezentaciji novih C-Force X4 i X5 vozila. Ja idem sa mnom, vodim vas da vidite kako to izgleda. My name is Markus Ferch. I'm the responsible vice president of CF Moto for the European market. Well, we are here in France at the Chateau de la Tour, beautiful location that our French distributor scouted for us. And today we have introduced two new models, which are the most important models for CF Moto in the entry level. It will be the CF Moto C-Force 450 and also the C-Force 520 in different variants.
tvoji prvi utisci za nova C-Force 450 i 520? Ja sam iskreno ti kažem dosta zadovoljan i vidim da su dosta unapredili za razliku od prošlih modela. Sad ćemo da vidimo, nadam se da će ta testna vožnja presuditi da je to. Ništa. Što je moje iščekivanje. Jasno. Ništa, čekamo sad test vožnju, svi smo jako nestrpljivi. Šta da vam kažem, sjajno se zabavljamo ovdje. Uskoro nas očekuju i X4, X5, C-Force modeli i kod nas. Žaki, kakva je bila klopa? Ček, moram da te pitam nešto. Kakva je bila klopa? Top baš, top, A? vrhunska. A muzika? Muzika, da, domaća. I 200 ljudi, evo nas na prvom danu promocije. Prvo smo završili najjaču klopu, muzika je krenula, žurka se zakuktava i ovdje sada uživamo, družimo se uz dobru muziku i zaista najbolju ekipu. Pa nešto kasnije se vraćamo u hotel, sad ovdje nastavljamo uživanje u divnom junskom danu koji se lagano završava, međutim sada je 8 sati. Kao što možete da vidite, sunce i dalje tu, i dalje je prilično jako i prilično je toplo. Ambijent je nestvaran i zaista je sve kao iz bajke. Jako je lepo iskustvo, jako lepo druženje. Sutra nas očekuje još puno zanimljivih stvari, kao što je i vožnja ovih novih padova. Tako da, sad idemo da nastavimo da se družimo sa prijateljima CF Mote iz čitavog sveta. Evo, gotov je prvi dan, stigli smo u hotel, prilično umorni, ali mogu vam reći da je bilo izuzetno zabavno, izuzetno zanimljivo, ali ono najbolje od svega jeli su C-Force 450 i C-Force 520, koja su zaista neverovatna. Sam kvalitet izrade, mnoštvo opreme s kojima dolaze. Sutra nas očekuje vožnja i to je ono čemu se najviše radujemo. Jedva čekamo da probamo vozila, tako da bit će zabavno. Stay tuned, a mi sad odosmo da odigramo partiju fudbala i ovdje se vodi neverovatna bitka. Tako da, fudbal zove, a mi se vidimo ujutru. Kakvi su utisci u fudbalu? Prvo rečem, prosuli smo, baš smo, izuli smo. Nisu dali gdje mi glava, gdje mi trud. Ali dobro, nema. Evo, momci. Vježbaće. Bili smo malo inferiorni. Žaki, čekaj da vidimo što Žaki ima da kaže. Žaki. Utakmica, kogod da pobedi večeras, Pobjeda je moja. pobeda je njegov. Ipak je on Joker. A znamo da Joker je uvijek specijalna karta, tako da zna se ko rešava. I zdravo ekipa, evo nas, danas je drugi dan promocije. Upravo se spremamo da krenemo na današnju vožnju. Danas nas očekuje puno zanimljivih stvari. Imat ćemo priliku da probamo vozila, kao što vidite. Sada je doručak, zatim idemo u Château de la Tour. Evo onda imamo briefing koji je vezan za vožnju. Zatim toga nas čeka vožnja i onda se vraćamo nazad u hotel. Ljudi, evo krećemo drugi dan u pitanju. Idemo na vožnju, danas je test vožnja.
svi jedva čekamo samo da sednemo na kvadove i da se provozamo i da ih probamo, da imamo kakvi su i kakav je osjećaj na njima. I evo nas, stigli smo u Château de la Tour gdje će se održati vožnja i gdje ćemo konačno probati nova vozila. Jako smo uzbuđeni, idemo da se vozimo. We are gonna drive it like we stole it. Да, съм Дарко от Македония, от Motori.com.mk. Имам шанса сега да ги споредам двата, старият 520L и новият 520L CF Mod. И можам да кажем дека вака на прва е неспоредливо. Значи го тестиравме аголот на вртење, односно според презентацијата има 25% повеќе поголем агол на вртење новата верзија. Значи ај што е поголем аголот на вртење, ај што е управливоста полесна, меѓутоа и позицијата на седење и вртењето на самиот волан е лудница. Значи као да возиш онака као да речеме убаво серво, некој голем камиони, само вака фино да си вртеш лево десно. Одлично.
završili smo prvi krug vožnje. Naš drug Joker ga je čak digao i na 2 točka. Kakav ti utisak realno? Realno sam po upravljivosti, po okretnosti, kakav je u skretanjima, kako ti se čini? Realno, iskreno ti kažem, baš sam oduševljen, ponaša se kvad izuzetno dobro, drži na put vrhunski, preudoban je, to je sad već odlika vrhunskog brenda i to mislim da će čak biti ono što se kaže, taj odnos cijene i kvaliteta kasnije, da će to biti perfektno, da će to da bude baš dobra stvar. Da. Preudoban je, preupravljiv, precizan na volanu, oduševljen. Snag je dosta za tu kubikažu, to je ono pravo što se kaže. Sjajno. Ništa, ovo je bila prva test vožnje gdje smo vidjeli kakve su manevarske sposobnosti ovog novog vozila. Sad idemo dalje pa se vidimo nešto kasnije. A neki smiju gebeku. Stigli smo na sljedeću lokaciju. Čeka nas vrlo zanimljiva i vrlo zabavna vožnja gdje ćemo testirati sve mogućnosti kvadova. Ok, evo nas, pravimo pauzu, upravo smo došli na ručak, sad ćemo da klopamo, malo da predahnemo i odmorimo i onda opet idemo na vožnju. Ajde da vidite kako to izgleda.
Evo sad se nalazimo na sredini vožnje, ispred nas je more, idemo dalje, vozimo se kvadovima, ekipa stiže. Vožnja je neverovatna. Kvadovi su fenomenalni i fenomenalno se ponašaju na svim terenima. Idemo sada dalje, pa se vidimo malo kasnije. I evo završili smo i današnju vožnju, utisci su neverovatni, evo nam ga i Joker. Šta ti misliš, kakve su današnje staze sve bile? Kako ti se čine staze po kojima smo vozili? Sve kompletno 10 od 10. Može se reći da sam zadovoljan baš, oduševljen sa vožnjom, samo s predjelima koji ovdje imaju. Tu imamo, vidjeli smo one vetrenjače, vidjeli smo more ili more? Jeste, more. More, čak, more. Dobre. A reci mi, imao si priliku da voziš i model 450 i model 520, odnosno X4 i X5. Kakvi su ti utisci? Oba modela. Ono sad u suštini što se tiče neke povoznosti same, skoro pa su identični. Nema tu neke razlike, normalno snage ima, to je za očekivat. Ostalo što znam.
čekam da ga kupim. Dobro, To bi, mislim da bi mi valjalo za rent. realno, Za rentu bi mi bio bom. bomba. Pa realno. Baš je ono, kažem, udoban, povozan, baš pravi kvaz za uživanje. Realno, 450 i 520 model su modeli koje svako od nas može da vozi, nisu toliko zahtevni, a vožnja na njima je zaista neverovatna i zanimljiva i zabavna, što je ono što je realno i najbitnije. Staze impresivne, zaista sjajne. Idemo da razmenjujemo današnje utiske i iskustva na večeri, koja verujem da će biti sjajna, tako da ostanite još malo sa nama, ima još zanimljivih stvari koje nas očekuju, a siguran sam da će vam se svideti. I evo, krenuli smo ka hotelu, sa nama je Vladimir Nikolić, naš glavni menadžer. Vlado, imao si danas priliku da probaš oba nova modela i da se provozaš po zaista neverovatnim stazama. Kakvi su tvoji utisci? Pa evo, sad već posle ovog drugog dana i posle ove dinamičke prezentacije kroz različite radionice na kojima smo imali prilike da vidimo sve performanse i tehničke karakteristike, definitivno možemo reći da je novi X4, X5 pomerio granice i da je CF Motor sada već definitivno potvrdio ovim modelom da je premium proizvođač. Tokom ova 2 dana na prezentaciji koja je upriličena i imali smo prilike da vidimo da je u pitanju izuzetno atraktivan model, ne samo atraktivan dizajnerski, već izuzetno unapređen. Mogu slobodno reći da je u pitanju evolucija u ovom segmentu, entry level segmentu, gde novi CF 450 i 520 drastično, potpuno novo vozilo u tom smislu i danas smo imali prilike da vidimo kroz ovu dinamičku prezentaciju, kroz različite radionice na kojima su nam pokazane razlike između starog i novog modela. Imali smo prilike da vidimo, ja mislim da su svi zaključili, koliko sam mogu da vidim po reakcijama učesnika, da su svi, bez obzira što su ovde distributeri koji dugo godina rade sa CF Motom i novinari koji dobro poznaju ovu granu industrije, da su svi iznenađeni koliko se o dobrom proizvodu radi i koliko je veliki napredak u odnosu na prethodni model koji je opet, kao što znamo, proteklih 5 godina bio benchmark u ovom segmentu vozila i tako reći najprodavaniji model koji na desetine hiljada sretnih korisnika, da tako kažem, danas postoje na tržištu i koji je zadobio renome izuzetno pouzdanog, tako reći neuništivog modela. Ovde se radi o evoluciji, o totalno novom modelu, sve je unapređeno i siguran sam da će imati izuzetno veliki uspeh za par meseci kada stigne na tržište. Da, apsolutno, siguran sam to. Ne bih dodao ništa, osim da se apsolutno slažem sa tobom. Zaista je bilo divno iskustvo voziti, pogotovo po ovakvim terenima i hvala ti puno na izdvojenom vremenu. Da, ništa, eto, bilo mi je zadovoljstvo da prisustvujem ovakvoj prezentaciji. Mogu slobodno reći, iako smo dugi niz godina sa CF Motom, ovakvu prezentaciju na najvišem nivou, 2 dana, 1 dan statična prezentacija sa svim podacima o razvoju i u segmentu dizajna i u segmentu tehničkih rešenja, drugi dan dinamička prezentacija gde smo imali mogućnosti na različitim poligonima da se upoznamo sa tim unapređenjima. Mogu reći stvarno da je ovakva prezentacija na najvišem nivou i do sada nismo imali priliku
prilike da prisustujemo nečem ovakvom. Siguran sam da ćemo ovaj deo ovoga preneti na naše tržište i da je još mnogo zanimljivih stvari pred nama narednih godina. Nego šta, a svi vi koji nas pratite, ostanite sa nama i pratite nas, zapratite naše društvene mreže jer vas i tu očekuje puno iznenađenja, pogotovo kada su ova dva modela u pitanju. Idemo sad dalje, pa se vidimo nešto kasnije. Pozdrav! Evo nas u nešto malo elegantnijoj varijanti. Upravo krećemo na večeru i na razmenu iskustva. Sutra nas očekuje let nazad za Beograd. Mogu vam reći da sam zaista oduševljen samom organizacijom, zaista je na jednom svetskom nivou, a sad idemo da sumiramo utiske i da se još malo družimo sa prijateljima iz celog sveta. Zdravo ljudi, evo upravo spakovali, put je manje više gotov, očekujemo se još povratak kući, čekamo transfer do aerodroma i krećemo ka Beogradu. Mogu vam reći samo da sam ja i više nego zadovoljan, da sam doživeo mnogo više nego što sam očekivao. Sve ste vidjeli, šta mogu da vam kažem, zaista je bilo jedno nevjerovatno iskustvo, jedan nevjerovatan doživljaj, toliko lepih stvari, toliko lepih uspomena, toliko lepih emocija, toliko novih ljudi, novih prijatelja. Sama organizacija je bila na najvišem svetskom nivou, no ništa manje nismo ni očekivali kada je CF Moto u pitanju. Jug Francuske je prelep, zaista imali smo priliku da uživamo u nestvarnim predelima, da vozimo nevjerovatno zabavne i odlične kvadove. Krećemo nazad za Beograd, čekamo transfer, pa vidjet ćete kako izgleda ovo put.